kepada ni pangantin nang laki binian, karena malam ini pangantin nang pacang nyaman. Istilah tuh kata pian nang tuh di rumah jangan lagi susupanan, karena buhan pian sudah dihalalakan. Paling nang tuh di rumah malam ini kabingungan, karena nang tengah malam dalam kamar beguyangan. Lawan kakak, kai kami mempromosi, lawan nang buhen YouTube, lawan nang TikTok kami. Oh jangan dengar hampir belok ada beleke. Kita berjumpa ini saudarataan di dalam acara resepsi pengantinan. Jadi nang lawan pian ini saudarataan, tadi nang pemula ulun mengucap salam. Jadi nang tidak lupa berdoa berataan, mudah Pak Ibu berkata menjawab salam. Mudahan berataan kita nang
di mana begana selalu dalam lindungan dunia wan akhirat berataan salamatan la salamatan ay lalu tak lupa kami mana rasakan ini nang bemadihin pastinya kesenpian jadi nang lawan bapak ibu sabarataan nang ada di sini kita nang tak kumpulan kita berjumpa ini sabarataan di dalam acara ini nang pengantinan lalu nang tak lupa ulun nang mewakili tuan rumah nang maundang ulun mewakili kekawanan berataan kepada bang bapak ini nang diucapkan jadi nang lawan pian nang wabil khususnya Bapak Sukianor beliau di Peninggaran nang lawan kami pian sudah mengundang jadi nang lawan pian kami mau ucapkan Pak lah terima kasih banyak nang lawan pian karena hari ini kami sudah diundang lalu nang tidak lupa kami mau ucapkan mungkin Pak Aibuai kami nang tidak lupa juga meminta maaf pastinya lawan pian apabila hari ini terjadi kesalahan lebih atau kurang kami menampilkan kami nang pastinya Pak Ai alhamdulillah sudah nang pang di sini kau mengabulkan jadi nang lawan pian kami langsung berdoa pulang sabarataan mudahan nih acara kita dilancarkan mudahan nih acara diberi keberkahan lah keberkahan lalu tak lupa kami mau ucapkan kepada Bapak Ibu ini sabarataan nang ada di mana pian nang tak kumpulan baik nang di bawah pohon ading-ading kakak-kakak nang sambil bapandiran kami nang tidak lupa Kak Ai menyapa pian nang ada di sana pinamungkal berataan atau apa haji nang kopiah putih nang duduk saurangan jadi lawan Pak Haji nang bebaju biru nang tobetis pian beangkat tuh sebelah pastinya sebelah kiri baju lur sebelah kanan jadi lawan Pak Haji kami mendoakan mudahan Pak Haji yai pian nang sehat badan lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi kepada Bapak Ibu nang ada di sini nang wabil khususnya kepada tukang acil nang karudung biru mengamira hari ini bila mengamira lampu blit dimatii karena hari siang buai sudah tanya lagi jadi nang tidak lupa langsung menyapa Kai nang ada di muka rokok di pingkote jadi nang ulun lihat sudah ada begigi lalu kami doakan mudahan dokai yai pian nang pastinya sehat setiap hari pian tuh di rumah masih hai kalau ada nenek mudahan kayai pian itu nang makin hari tambah nang dikuati sehingga bulan mulut kedianan pulang nenek lawan Bapak Ibu nang ada di sini nang karudung pink nang awak tak kenali dilihat-lihat pinanya belum belagi awak nang sudah mungkal sadang pian belagi jadi nang lawan kakak apabila tak kurehing mentong jangan ditutupi cuman nih becincin pinanya jaya sudah ada tunangan beisi jadi nang lawan kakak ayo pang jangan kasini pian tuh di rumah sudah kakak belagi pabilenya belum ka air rumbungan kami masih banyak bujang lagi jadi ujar belum cidin mamat dehi jadi dipilih aja nang mana pian hendak ka ai masih banyak lagi amun nang ini wahyu
dua masih bujang lagi. Inya kae guru memegang dua istri, jadi rombongan kami buhannya beretaan. Pak Ai sudah begawi, jadi dilihat-lihat kae nang hari ini kami mengenalkan lawan tuh sampian ini saberetaan nang wabil khususnya di Sapanang Kalan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan Pak Ai nang bisa gini ngalih menyambetakan nang pamulaan tadi tapo lilit sohangan. Jadi nang lawan beba nang ada di hadapan nang betis mangitik nang sambil bepandiran. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan kepada pengantin nang kasini berjalan. Jadi gesan pengantin Nur Padilah Bangaran. Jadi nang biniannya ulun nang tak lupa hari ini mah ingatakan. Jadi gesan pengantin kasini nang berjalan kami nang tidak lupa langsung menyelawatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan nih pengantin panjang umur sehat badan, mudahan pengantin hajat dikabulkan nang mairit pengantin kesini besok sampian. Jadi nang tidak lupa ulun mau cobakan. Jadi nang lawan pian ini saberetaan dilihat tuh pengantin kenal dua laki binian. Jadi gesan pengantin ulun nang mamadahi lawan Nur Padilah pengantin laki-laki. Awak pina kenal potongan pina beisi. Jadi nang malam ini dilanya tupang sampian hendak membunuh Yahudi. Pabilanya asar siap akan jemu kalah beda hulu ari. Pabila pocok jembu ujar gesan maha umi. Kalau parlo pocok jingah mengenali ampun nang lagi. Lah nang lagi. Jadi bang kami terus melanjutkan membawa bemadihin nang ini menghibur pian. Jadi ini duduk tak salah bebujuran jurang tunang laki lawan ulun behigen. Amun tunang bini begerujut nang di dalam karena lawan pian ulun mau ucapakan kepada bang kakak nang ada di higa nang dua laki binian. Dilihat nang bini pina mongkal beisi istilah tupang kata kai sudah tak kenali. Jadi malam ini cilih malam senayan bacang membunuh Yahudi. Bila hendak membebem bangai jangan dilepiki. Jadi nang lawan pian ini saberetaan kepada tunang bini kami nang tidak lupa hari ini manasihati pian. Jadi nang kau binian nyacilai bepaluhan adakah kipas angin kamu kadi andak akan. Jadi nang tidak lupa ulun menyapa pian biniannya orang mana atau di sini nang lalakian. Jadi nang tak lupa ulun nang mana kone pian nang asal mana nang laki di saute. Jadi bini pian di mana di tempate. Jadi tak lupa sidin kada mandang hari. Jadi nang lawan pian ulun mana rusakan kepada ibu-ibu di sini nang tak kumpulan. Gesan nang bini hari ini kami padahi. Pabila kalah pian hendak surga menanti. Bila lawan laki harus taat dipatuhi. Jadi ka Aisyah umpama nang laki pian kaina datang begawi. Pian sambut di lawang kai lakas kurihingi. Jadi nang mangurihingi kai ongkayakan gigi. Bila laki lapar suruh nang sidin masuk pian kau takkan nasi. Bila ada beiwak sanga akan iwak wadi supaya laki pian kujul-kujul sakit gigi. Lah sakit gigi. Lawan bapak ibu pulang saberetaan tadi gesan tunang bini sudah didinasihati.
lawan ibu bapak pulang nang ada di sini atau kakak karo dumping dengar kabar belum beleki jadi lawan pian kalah ulun padehi nyanani umanya pakai matahari ini bila belum beleki sebuting kami padehi saumpama pian hendak tupang lakas kaina beisi laki masalah bang jujuran jangan terlalu larang kaina nang mamintai amun terlalu larang lalakian kadeweni timbul sampai katuha pian jua kade beleki laberem apam bubuk bisa nang tak duduki lah tak duduki jadi bang kami terus melanjutkan kepada bapak ibu pulang seberataan ibu nang di muka genal-genal berataan pinanya ibu-ibu di sini nang gencang makan jadi nang tak lupa lawan pian kami doakan mudahan ibu-ibu sehat seberataan pian makin hari laki nang tambah sayang sehingga kemudian ada meninggalkan lalu nang tak lupa kita mendoakan kepada nih pengantin nang laki binian karena malam ini pengantin nang pacang nyaman istilah tupang kata pian nang tuh di rumah jangan lagi susupanan karena buhan pian sudah dihalalakan paling nang tuh di rumah malam ini kabingungan karena nang tengah malam dalam kamar beguyangan lah kita nang tak lupa pulang mendoakan kepada nih pengantin nang laki binian jadi gesan pengantin kita mendoakan mudahan nih pengantin panjang umur sehat badan mudahan rezeki pian dilancarkan segala usaha diberi keberkahan mudahan bang hajat pengantin dikabulkan abang Nurbadilah selalu dikuatakan istilah tupang kata cukup ada bakaringan sehingga bulan mulut keaipian betianan lalu nang tak lupa kita mendoakan mudahan keaipian kaina ruhui rahayu mudahan tuntung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kami mendoakan mudahan keaipian selalu dalam lindungan dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan lah terpisahkan jadi tak lupa kami mau ucapkan kepada bang baju hirang sudahkah pian bebinian jadi nang tak lupa ulun mana kunakan pian masih bujang atau sudah bebinian jadi tak lupa ulun mau ucapkan pinanya belum bebini nang ini masih bujangan lawan bapak ibu ini sabarataan kita nang hari ini acara maramiakan ini acara pian pastinya nang berhiburan ini kah bini pian awak saling kenalan jadi lawan pian ulun memadahakan pabila tunang bini lawan pian manindihi kiki abang gerugum kada mendengar lagi mendengar lagi jadi nang tak lupa kami menarusakan kepada bapak ibu pulang seberataan jadi nang lawan kakak tak lupa menyapa pian nang ada bang di mana pian nang bakumpulan lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kasihan nih kakak anak mengipas kade beempihan jadi nang tak lupa kami mau ucape acil karudung biru jurang bila mangamera lampu bled dimati itu nang lampu bled banyak cerai mulai hentade jadi nang tak
pas ini nih Sidin sudah tuha sabilehannya ada gigi Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan Bangai ngini ujar belo bangai kade belagian Lalu nang tak lupa uma awak sing kenalan Jadi nang lawan pian ulun ra ucapkan Terima kasih banyak pian memberi sawiran Bila sawiran banyak madihin kade BMT-an Lalu nang tak lupa ulun mau ucapi kepada abang lang 50 cilai memberi Jadi nang bejugit lamun kawa hati-hati Tahan bertunang belok kasihan hari ini Jadi nang lawan kakak kai kami mempromosi Lawan nang buhen YouTube lawan nang TikTok kami Ujang nang dengar hampir belok ada belegi Jadi terima kasih pastinya lawan kai Mudahan kaya pian sehat setiap hari Bujurkah pian belok ayo bangka disauti Jadi lawan pian kami doakan hari ini Mudahan kaya pian kaina lakas belagi Bila sudah belagi kawai diundang kami Lalu nang tak lupa kami melanjutkan Hendakkah pian belagi lawan Wahyu nih bangaran Lalu nang tak lupa sedikit mengisahkan Bujur cilai ini Wahyu sudah banyak pengalaman Karena nang hari-hari ketujuh pacah di tangan Jadi bang kami terus nang melanjuti kepada bapak ibu berataan nang di sini sudah 100.000 duit nang ada memberi acil nang kenal ipok sakadar maiti inanya bang duit padahal cilai duit kada dibawa mati bila besadakah pungkus nang gesan mati jadi gesan pengantin disuruh jer berdiri jadi tunang lagi pak ai lamun berdiri binanya nang tak berarti jadi nang lawan pian kami mau ucapkan lawan acel nang kalong digulung kagak kenalan jadi nang tak lupa ulun menyapa pian ada ibu baju hirang ada duit 2.000-an lalu nang tak lupa hendak menjulung sopan jadi nang hari ini ulun mau ucapkan sebelum madihin lanjut sekali holo tepuk tangan ala tepuk tangan jadi bang kami cilai nang melanjuti manis benar kurihing pian sayang sudah belagi lalu nang tak lupa kami mau ucapkan jadi lawan pian kadang-kadang dada dengaran lalu nang madihin kami menarusakan kenapa nih pengantin disuruh berdirian sidin imbah menyuruh langsung meninggalkan lalu terima kasih bang lah nang lawan pian marah harga nang 10 lawan 5.000-an asal bangai pian pemurah pemberian kadang kaya aja di muka sakadar tuyat amas saruan kebenyakan lalu tak lupa cilai terima kasih ulun nang lawan pian sidin nang memberi cilai asik sorangan jadi nang tak lupa mengungulilikakan lalu nang hari ini ulun mau ucapkan cilai terima kasih kasini beciuman lalu nang tak lupa kami mau ucapkan lawan aja nang tu tadi nang memberi sawiran mudahan cilai pian sehat setiap hari mudahan cilai pian dilancarkan rezeki binanya sawiran ini memancing acil di sini jadi nang tak lupa kami mau ucapkan lawan bapak ibu di sini seberataan ulun nang nimandihin sekadar menghibur pian jadi jam 12 lewat 15 menitan kikira nang bemandiin satu mat lagi bertahan karena parak langgar orang kaina parak ajen
jadi lawan kakak nang belok tuh di sini nang tahi lalat ulun lihat tak kenali kayak lain tahi lalat kayak tahi biri-biri lah biri-biri aja dimadihin cilai kami lanjutkan Uma Acil pisit benar ipuk dikabit pian jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan mudahan beretaan panjang umur sehat badan mudahan beretaan kita para jekian mudahan bang pangantin malam ini kenyamanan jadi nang tak lupa kami mau ucapakan apabila malam ini jangan lagi aasaan istilah bang kata kian bacang nyaman jadi nang lawan bini sebutin kami padahi mungkin nang laki pian malam ini tak uyuhi jadi tuh sempian harus paham mengerti apabila laki uyuh bisa-bisa maorote nah kaai maorot hari ini ulun lajari mulai di kepala sampai ke ujung kaki kain nanang di kepala beturun kalah kadehi jadi bangka pipi cium pipi kanan juga cium pipi kiri jadi kain naka pinggang tapi jangan digeritiki lalu di bawah pusat kiki kanang 5 jari maohot di situ namun kawak dilawasi karena tuh senjata bisa hidup bisa mati amun kaai karas kaina dilemahi lamun karas betarus ujar orang lakas jadi lakas jadi lawan bapak ibu ini sabarataan terima kasih banyak nang memberi sawiran tetap acil nang beemas kada hakun menambahiakan lalu nang tak lupa mungkin hendak bersatu kami hendak bertahan ngadilein waktu pulang kita pertemuan cilah meminta rela pastinya lawan pian padahal tuh ya cincin hibak besar belen lalu nang tak lupa banglah terima kasih nang memberi sawiran kita langsung berdoa hari ini seberataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan berataan panjang umur juga sehat mudahan sehat kita baik buai di jalan taat mudahan sehat kita ini nang wal afiat mudahan berataan rezekinya meningkat segala bang usaha mudahan tuh berberkat mudahan berataan kita nang kabul hajat mudahan sabarataan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad mudahan berataan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat sedang bersatu kayai ulun bertahan terima kasih banyak yang sudah memberi sawiran atau bapak ibu abang sabarataan mudahan sabarataan rezeki dilancarkan lalu yang tak lupa ulun mau ucapakan salah nang lawan hilap mohon dimaafkan jadi nang terakhir kami bapak bantunan kalau bang ada kainnya sumur di ladang boleh kaina kami manumpang mandi kalau bang ada kita berumur panjang dan didain waktu awal bertemuan lagi jadi 50 kinanya menambahi padahal masih banyak tapi banyak disimpannya jadi lawan dian bangai terima kasih duit sudah menambahi bilanya sawiran hari ini tak penyakit kikira bermadihin sampai 6 orang ajen kita sampai tangare kalau pina aja beemas nang menambahi umai 2000 nang belok menjulungi lalu terima kasih bangai ulun ucapin nang 10.000 dia nang mana
Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan pinanya masih banyak ada berwarna abang. Amun ini duit kain dia bisakan kira bang ulun medihin melanjutakan. Nah 20.000 pian menambahiakan. Si bintang memberi pina marangun sohangan. Pinanya memberi pian rasa kehilangan. Lalu terima kasih ulun mau ucapakan. Nah harga 1.000 pinanya sudah kehabisan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan bangai nang lawan pian. Terima kasih banyak hari ini ulun ucape. Harga bang 100 sekalinya mendustai. Jadi nang lawan kae terima kasih lagi. Kita doakan kae mudahan tumbuh gigi. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan lawan tadi abang nang memberi sawiran. Mudahan bangai pian rezeki dilancarkan. Lalu tak lupa kami melanjutkan mungkin nang bermadin sedang sudah bertahan. Jadi lawan pian kami mau ucapakan tuyat 10 tadi kada juga menambahiakan. Kaai kaina doa pastinya lawan pian. Mudahan kalah pian jodoh lakas mendapatkan. Bila sudah berlaki mudahan lakas berpianan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kami bermadihin mungkin handang bertahan. Salah nang lawan hilap pamanlah dimaafkan. Abang baju genal jebik kahihibakan. Mudahan jebik pian kaina hibak samohaan. Lalu bang kami terus melanjutkan kira bebadihin sedang ini bertahan. Lawan bapak ibu ini sabertaan. Salah nang lawan hilap bulah dimaafkan. Adilain waktu mudahan bertahan. Panjang umur sehat badan kaina nang pak ibu kawa pulang bertemuan. Lalu nang terakhir kami mau ucapakan abila jerujuk ini daun cimampai ada baikat lagi ini dedeyan kain. Pabilanya jodoh hari ini tuh bang sampai menjelang ini hari pengantin. Pinanya nang laki sudah nang bepianan. Jadi nang tak lupa kami mendoakan mudahan tuh nang laki berenak nang salamatan. Lalu terakhir belum mau ucapakan wassalamualaikum tarila bertahan. Kami bersatu langsung bertahan. Tarilah jelah mama tarilah. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد.